Meaning tabiriba puno pu Gorbachev-na ahanbang tataram na okchori. Ngasisu anoba nongmagin mit ama lakpa loina na mayam na hangbirakkiba wangsing amadi ibirakpa comment sing ga video du pu lakchori. Ngasigi video asu meng tabiriba sing na video asu like toksinbiramu. Ngasigi video si matang sta huzarage video asu loiba hawtang meng tabiyo. Ngasi ahanbada lokachariba comment asidi kokchak thoiba haini ibirame bro ai Redmi 11 Pro se yadre sinaba yam nungaikre handak sapana loire 3 months sudri sibu complain ta hokidro hoi adumna haibiriba phone adu 3 months kumbata ngairiba phone oiba taragadi company gi warranty soidana makki leiram thigani karigumba nungaitaba adongi phone adu khaktana adongi handset adu khakke problem oramba targa su warranty aga loina claim ta hum matamda soidana makki semba natragana sindokpo yagani maram aduna claim to bi hobuna hena fagani haiduna adongi comment asige paupum pijari mathangda lokhachariba comment asina Sajid Maibam na tawbirakpani bro Realme 9S ise gaming gi oina leibada phagadro amukta haibira uba hoi adom na haibiraiba Realme 9S e haiba phone asi adom na gaming gi damakta ingbiraga leina magi damak ingbiramba taraga su haiba phone asi yawriba Snapdragon 778 processor asi edukimatic power processor oibana adom na pamiriba game adu sanaba matamda soidana maki nungaiba sinabi yaba phone ama soidana oigani maram aduna haiba phone asi leibiyaba phone amani haidana adom da suggest tawjari Mathangda lokhachariba comment asina mangal sang temna tawbirakpani bro ai Samsung 5G A22 ama lojai ado camera sound di yam nungai battery di uncomfortable oi karigino amana aigi iPad amasu BGMI sanabagi lojai phone dagi wifi sambada network yam nungai te kamai tawdi network nungai gini wire wifi di facility lejade adom na haibiraiba Samsung A22 hariba phone asi the yawriba Helio G80 gi processor amadi 5000 mAh ki battery hariba se adumak chanaraba matam asida sinaba yaba phone amani adubo adomna adongi phone adugi battery adu uncomfortable oi hariba se adongi handset adu khaktagi oiba problem oirang mudra haiduna ningjai maram aduna karigumba software ki update lakpu matamda amutang tawtholaga yengbiu adomna nungaikeba adu phakibra haina loinana adomna makhata na haibiraiba adongi iPad asi game sananabagi Battleground Mobile India sananabagi damakta sinaba matamda mobile dagi network sambada network nungaite hairibase adongi iPad aduna yamna mu phaba wifi 6 na chingba yawba taragasu adomna hotspot thariba network samliba aduba phone adugi network ki speed amadi phangliba network adugi makha yamna poli maram aduna hairibase network nungai ba haibasi adongi handset aduda adongi wifi hotspot thariba handset aduna ohenbani haiduna adongi comment asige paukum pijari mathangda lokhachariba comment asina tondon sana irengbom na tobirakpani OnePlus 10R ga Reno 7 Pro ga se camera kanana senggadage adom hangbiraiba phone ani asimak changdamnaba yaba specification gi matang deng naru patar ga so adumak afaba phone sing ngantane adu adom na camera khantagi oina khanbirba targadi haiba phone ani sigi manungda Reno 7 Pro haiba phone asine hena fagani haiduna adongi comment asigi paukum pijari mathangda lokhachariba comment asina punsi sintha haine birame wahang mayam se kanaba kaya ama khangba ngame yam nungai adom busu agi maikedi hani hali tana thagachari ngasi thagachari ba video tana tana mamang chata thagachari ba video kya bu lepale tani yang biba amdi nungai ba comment kya to biba gi damakta agi maikedi to bimal khangbo chari amadi tungda su thagachari gador ba video sing bu yang bina ba gi damakta mayam pumpasu aina agi maikedi ge noluk saba mukanna kunduk sari mathangda lokhachari ba comment asina Kuman Them Sangita Devina Tobirakpani bro Poco M4 5G ki matang da khara haibiro adom hangbiraiba Poco M4 5G hariba si masigi price range asida adumak phaba phone singi manungda amani hariba phone asida yawriba MediaTek Dimensity 810 gi processor 5000 mAh ki battery amadi 50 megapixel ki camera loina 90 Hz ki screen refresh rate oiba amadi 240 gi touch sampling rate yawriba dumba phaba phone amani hariba phone asida domna laina bagi damak teng biram bataradi leibiaba phaba phone amani haina domda suggest tawjari mathangda lokhachariba comment asina business na tobirakpani iPhone 30k makhada phone launch tawdise kaigino bro adomna hangbiraiba wahang asimak yamna interest leiba wahang amani haina logde maramde haiba mayamna yamna pamnariba Apple haiba company asigi iPhone sing asi yamna premium level da leiba flagship level da leiba phone sing ngakani haiba phone sing asida piriba feature sing asi edukimatic fabana maram oirga mamal tangna bustangna mayamna pamna leidariba phone amani adubo haiba phone asi lupa lising butra range ta karigumba launch torko taragadi phone asida fangamliba feature sing asi soidana makiri khara makhai di kan compromise torko matamda phone asigi quality hantarakpa loinana haiba company asi flop oirakpa yai haina igi mota ningjai maram aduna haiba company asina ahongba lupa lising butra range ta phone launch tawtabani haiduna adongi comment asi paukum pijari mathangda lokhachariba comment asina
द स्वादेश है इबिरमे iPhone second hand की मतंग दा सेम से होय अदम हाइबिरक प मतुंग इना iPhone second hand आइबसी ऑफलाइन मार्केट ता मयामना सु यामना पामना लेनेरिबा फोन गाक्तनी अदुना मरम ओइरगा हाइरिबा फोन सिंग असिगी मतंग दा लेबि मतम दा सेकेंड हैंड लेबि मतम दा अफबो ओइगदरा नत्रगना हाइरिबा फोन सिंग असि सेकेंड हैंड दा लेबदा करी पंगजबा लेबगे हाइबन सिंग सिंग असि मतंग दा मतम खरगी मतुंग दा वीडियो अम सेमदना हापतना बा होनजरके मतम खरदंग ओइबसु वारसु वाना गाइबिना बिगदमक्ता इगी माइकेल के तोंबसु नोलुक्चर मथंग दा लोखचरिबा कमेंट असिना नाउसा तौबिरपनी ब्रो इंटेल i5 का Ryzen 5 का करमने हेना फबगी अदम हाइबिरेबा प्रोसेसर अनी असे अदुमक सौराखना मानबा प्रोसेसर अमनी हाइबा प्रोसेसर सिंग असिगी मनुंगदा मरुआइना इंटेल दा 5 जनरेशन 10 जनरेशन हुसकी मतमदा 11 जनरेशन फाउब लेखरबनी अदुबो Ryzen की सुलोइना Ryzen की जनरेशन क्या लेरी हाइबा जनरेशन खेनबगी मतुंगिना प्रोसेसर सिंग असिगी परफॉर्मेंस दा खरा खजि खेनरप लेबा तारगसु हाइबा प्रोसेसर असी चांगदमनबा याबा अदमगी डे टू डे लाइफ की दमकते सिनबा याबा प्रोसेसर ngakte हाइदुना अदोंगी कमेंट असिगी पाउम पिजनी मथंगदा लोखचरिबा कमेंट असिना अयुब रुबयाना तौबिरकनी ब्रो ऑनर व्यू 10 गा टेक्नो फैंटम एक्स का कनान हेना फगे अदोम हंगबिरेबा फोन कंपनी अनि असिम इंडिया दा फोन लॉन्च तोरम मोय हाइना निंगजै मरमदी ऑनर हाइबा कंपनी असिदी ममांग चते इंडिया दा बैन तौखरबा कंपनी अमनी लोइना टेक्नो फैंटम हाइबा फोन असिसु इंडिया दा असि फाउब लॉन्च तौबा अइगे ओइना ताजद्रि अदुबु हाइबा फोन अनि असि चांगदमना दुना येंगबा मतमदि सोइदनमके टेक्नो फैंटम एक्स हाइबा फोन असिना हेना फगनी हाइदना दोंगी कमेंट असिगी पाउम पिजरी मथंग दा लोखचरिबा कमेंट असिना चोंबा सरांग केमना तौबिरकनी हंदक जुलाई थासिदा 15000 लैबा याबा Xiaomi नतबा फोन अमता हाइबिरो मरुइना कैमरा दा खरा फबा ओइना हाइबिरो आइना खजबदा अदोम हंगबिरेबा लुपा लिसिंग 35 फाउगी मनुंगदा लेबा कैमरा गी दमक्ता फबा फोन हाइबा असिगे पाउकुम सोइदनमकी फंगबिरम लगनी हाइना निंगजै ममांगी चटखिबा नुमित असिदा आइना लुपा लिसिंग 35 गी मनुंगदा लेबा फाइनगी फबा कैमरा गी दमक्ता फबा फोन अहुम खक खंगचरगा सेंबा वीडियो अदु हापत चक्रबनी हाइबा वीडियो अदु येंगबा मतमदा सोइदनमकी अदुमगी कमेंट असिगे पाउकुम फंगबिरम लगनी हाइदना हाइजबगा लोइना अदुमगी कमेंट असिगे पाउकुम हमजरी मथंगदा लोखचरिबा कमेंट असिना ओइनाम बाबू सिंह तौबिरकनी ब्रो Realme Pad तो लैगे खले ब्रो लैबा याब्रो होय अदोमना सिनबगी मतुंग इन्ना हाइबा पेट असि लैबा याय हेना थमजगे मरमदी Realme Pad तसु मखल मखा क्या गे जनरेशन क्या लैखरबनी अदुबो अदोमगी सिनगदरबा असिना नॉर्मल डे टू डे लाइफ सिनबा होगी मीडिया डायमेंशन गुंबा ओइबा तारगरी Realme Pad असि हाइबा प्राइस रेंज असिदा अफबा टैबलेट मखल अमनी हाइना अदोमगी कमेंट असि पाउखम पिजरी मथंगदा लोखचरिबा कमेंट असिना बॉबी मिटेन तौबिरकनी मरुप की चैनल असी येंबदा अदुकी मट्टी कानबा फंगजै मतुंगदसु कानरबा वीडियो कया लेप्तना सेंबिरको अदुगा कैगुंबा अमतगा हंजगे Dimensity 8100 Snapdragon कयागा मानदिनो अहानबदा बॉबी मिटे बुसु आइगी माइकेगी हाइनिंगा लितन थगाचबा फोंदोकचरी आइबु पुनु थोगपिबा अमदि नुंगाइरबा कमेंट तौबिबगी दमक्ता लोइनना अदोमना हंबिरेबा MediaTek Dimensity 8100 हाइरिबा Snapdragon 888 का मानबा प्रोसेसर अमनी हाइदुना अदोमगी कमेंट असिगी पाखुम पिजरी मसिनी ngasiगी मैम हंगिरक वांगसिंग अमदि इबिरकपा कमेंट सिंग वीडियो असिबु येंबिरिबा वीडियो असिदा कमेंट तौबिरकिबा मैम कुनमक पुसु आइगी माइकेदगी हाइनिंगा लितन थगाचबा फोंदोकचरी तुंगदसु अदोमना टेक्नोलॉजी का मरी लेनबा मोबाइल फोन सिंग मरी लेनबा वांगसिंग लेबि तारगसु ngasiगी वीडियो की कमेंट सेक्शन दा सुंग सोई सोइदन इबिरमो अदोमना चैनल असिदा बिबिनिंगबा सजेशन लेरगसु ngasiगी वीडियो की कमेंट सेक्शन दा सुंग सोई सोइदन इबिरमो मैमना हंगिरक वांगसिंग अमदि पिबिरकपा सजेशन सिंग लोइनना मतुंगदा अनोबा वीडियो अमदा पुर लाक्चगे ngasiगी ओइनदे वीडियो असि मतंग असिदा लोसिंजरी तुंगदा अनोबा वीडियो अमदा अमुक थेंगनरसि मतम अदु फाउगी दमक्तदि मैम पुनमक्तगी काइनबगी आथंग निजरी।